Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ken ikkanbiag. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem ti napasarak iti poder dagiti nang tagibi wenno nangampon kanyak akabsat metlaeng ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama, mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ay aramid mo nga ubing, ah? Apay akapitpitak ti badom, ha? Umay ka man dito, eh. Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak kamapan ijibalay da Uncle Rudy, Mama. Huston, Mama. Isaldang niyo kumantimang maut kanya. Daytoy po. Anay ko, Mama. Huston. Apa yun? Agan ano kayo manin nga aginaaya? Apa ang babauto man ito nakta? Kita ang tinaramid tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol, kat simangpat anak karugrugit ti bado na. Sa dino ngamin aya tinapnapanam siya. Kunakmot ngamin ngagtali na igkalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan kwa na Samuel. Di na kan tumala ang denggan. Ngamin, talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sa kastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay na mamakan papakanyag. Apay nga ta nakaungungat na kanyak. Masit lang nga pindot ko. Lapigusan na ko ni Mama. Kapukadi, tasaan na kapudpudno nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, Mama. Kasano, kat nagrawat ka ngamin, nagado ti kinnan mo, ngam awan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa iti anak ta. Iso di mo pa ilang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong metten kadagiti trabaho dito balay. Saan ket aday tamang mangan laeng ter aramiden na. Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, Mama. Anya nga iti aramida. Hay, jak amukan ka. Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo. Sumardeng ka siya. Hingga kat maturogan tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, Mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakarkarwan nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tangawin. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama, Papa, parwanan ako dito'y. Maasi
di kayo kumamat kanya. Please, ikarikasan ako nga ang sangit pay. Iti kasta, saan kayo na marengreng? Basta parwanandak ko man dito. Bakit? Kinisem ka di ti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam, Samuel. Jok tupay amo no sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga rod nga adda mabukpukaw a kwarta. Amok ti bilang na dayay. Ay kat jay siguro anak mo at inang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane. Agsaga na dayay babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala ka iso tinang kisay iti kwarta. No kasta, talaga gayam asikatin ang kisay ti kwarta. Wen, Papa, kurang mat nga mintin tadyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Amom ka di, ngagbababawi ak anang tagibigan ka. Awan lang arudan ti amom, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Promise. Awan na nagkakititibain. Pinakan, binaduan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Yung kastakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kabigid din asimumulangat. Nagawan kat abayin mon. Bimabayan ka pa'y matngarod. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapanitian niya balasang kaw. May papan ka ni Shane. Ha? Apay ni Shane binaws balasang kaw. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang kaw. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, nakunamon, nana. Kat mo taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay ka talaga nga agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan tapno adda paglalaki na. Ala, gusto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim ta di mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko na am tanapugsat ti tali. Tano saan, amang hanulamlamayan da kaitan. Kasla jak ngaminan kabailan anti. Nang runa dagiti mangmangag ko at chismis. Mala, may amdagita at chismis. Aramid la ang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak kaanakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita at chismis. Anti, kang runa anti amin, di mo kumaguraan da papakan mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatag da ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo ditan no sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Itikas na. Awanan ti ung tanda papakad, mama. Kanagtal na amat ng tibiyag na. Agawak ti rumarap. Taamangan numasang patandak dito'y balay.
Shane! Sa dinutayan mo! Shane! Nagulimag mo dito balay. Napananmanan nga ta ni Shane. Ay, napanman nga ta nagbulakbol. Ay talaga saan ngagnaknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, yung aging gayta. Awan pa'y lang yanak ta. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga ron ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Podno nga dadagiti kuntaway amarabian ti anak ta. Ang nakaawid kuman iti kastoy nga oras. Wan nga ron. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagtalaw samat ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Kasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda kuma dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simangpot kuman Samuel. Urayan talat bakit? Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napatag na panan na. Gusto daytan apa naging inom mo, Shane? Nabatak ka. May anak ka dilaang friend. Di ka agdanag, takabaulak ti bagik. Hanggang, Shane. Kaya't kulaang mat ngay liuliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kiti nga ginom Aginom ta, aging gay ti kay kayat ta. Muti ti pasom ta karga friend. Okay. Ato'y diba, so friend? Karagaam nga rodan, Ayos! Cheers! Nagkimasa talaga ti alag. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. Launay ang friend. Ay, gayam. Madamag ko man laang, Tanya. Anya date na, Shane? Nabayag ka ka din, iti daytoy abar. Uy nga. Doon at nawan ko nga trabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan tidagiti customer amang ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana bale. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat ta. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dandada. Sapay ko ma. Tanasaya matlata ti kasasaad. Ada customer. Tinasaya. Asikgak. Damagat no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapol yu? Anya ti order yu kunak kuma? Sikat yung masapul ko, miss. Ha? Kahit ko suwan. Agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtugaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Among katiya nabayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputa na kasarita ka matlayan. Ne, anya ti kayat mo asawan, sir. Among, saan mo ang bagay tagnay di tikas ito yung lugar? Isungan naman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Ikarik, di kan to agbabawi. Ipaay ko amin na kasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? At ito sweldo, bakit?
Ne, nagadumat dayto, Jay. Siyempre, Dakkel ngamin tinabi nga mita. Iso dakkel mo tagatad ti mayawat ko ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkonaktat naskan ama-amam dayto, eh. Anya dayta? Masikuga kon. Ha? Agpaiso, Shane? Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga ama. Yes! Yahoo! Nagalagragsaka kiti dayta na umakbakan. Atoy, mangan ka amangan bakat. Itikas ta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ak ito paborito matinula. Agyaman ak lakay. Awan na nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktak gilin di tiyan mo. Is amasapon nga iwanan ti sigug mo bakit? Ikaw na agbambanog. Bayam, nagit ti matrabaho ni ti balay. Siya akong ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabailak pa'y matiag trabaho. San ko manatanggan ti ulom, ha? Basta noan niya dagiti imbagak. Iso ko ma itong palang. Alawanan. Matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakainumak lang. Lakay. Liklikam kumamutan ti uminom iti ara. Nang runa itatamasikuga kon. Di ka kanimadanakan. Taura din inumak. Amok mati obligasyon ko ka. Ngam, saan kumamot ka na yun? Panunutom kumamot ti sanun at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak ta, no agsakit ka, gapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa ka. Nakasalsalo na atak to ba yun? Kita mo. Oo. Healthy ito yung asawa. Isang awan nga rin pa kapag tanakan. Pudno nga gininumak. Ipasigurado ko man, asaan kayo baybayan? Nanguruna, enton at danton anak ta. Ay tati mo lang iti panunod mo. Bakit? Oh, di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka-chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan mi, katagiti ka barkadak dito yung group chat mi. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka-chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At ta ka manan ako nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo manipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. So tumala ka dito na. Kung di mo kaya't nga agapa taman. Kat no si kamat ti mangirugrogi iti apa. Kasano? Kat kanahin mo't ngawin apalpali iwan na kiti karaw ko. San lang nga ita? Ikampay iti ka ipapanan na dagiti simple aba nagamakit kita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa'y lang dita. Makauma. Jay! Jay! Abay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Nanay. Abay ka nga ta. Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na si makit ti likod ko. Tinasayan. Mapantalangan ni di hospital. Tagpa-check upak lakay. Mala. Umay ka nga rin si bahin ka bakit? Masay-saya at nagpaiso no mapantalangin ni Hospital. Ang mga namat no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Huwag nga rin lakay. Diyak ba't ninamnama kambal gayam ti anak ka. Kita mo, naglulukmag na. Huwag nga rin da. Ay, huwag gayam.
Ada ko makidawag kan ka, Jay. Anya day tayo. Kaya't ko ti agawid iti lugar mi. Kaya't ko ang makita na papakin mama. Kaya wala. Day talagang gaya. Agawid tayo itong araw di dyan lugar niyo bakit? Ipasyar ta kiti ubing dyan. Tapno, amok mutan na kiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan na gito'y apo ko talaga. Pangarod pa kan. Mga paray awdangaw awiran. Sige na. Pasensya ka na. Kadagitisan alasaya at ngayon aramid mi kan kay ti kalabas. Nalaos ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapudno na. Sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos damag may papankin ka. Sapay kumata mapakawan na kami, anak ko. Pudno ti kinunan ni Papa Shane. Kat sapay kumata mapakawanda kami. Kadagiti aduan nagbasulan mi kan ka, anak ko. Awanan kanyak dagi Jay, mama. Papa. Para kanyak. Da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Isu adi kay agdanag. Ta sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Nabayagan anapakawan kayo, mama, papa. Ay na, agyaman kami unay siya, anak ko. Awan na nyaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matlaang asa nga pamilya. Ing kayabanan ni Jay, anak ko. Nabartag samutan. Ay na, bye-bye anyo laang, mama. Di na ngamin kaya't ti maayaban, no kasta nga da inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Wan, sana bale. Agawid matlaang dayta, inton marikna na at talaga adinan kabailan ti uminom. Ay, unay kayo tan, Jay. Isang humat lang tan dita. Sinubra amat nga minti iminom. Kita naman, gindi din tanong may namagpakas. Diyan na lamis. Kabilang itado guys. Mamit lang, kat ni agsang sangit lagi ti ubing. Mapan ko pa'y lang itad kada papa. Agawa man. Dali, makainom akong iti na lamis. Wala, iyag mo pa lang nga ro dagiti apo ko. Tas siya, ti mga awir anak ko. Wan man, papa. Ay na. Kasta unay mo nga minabartek ni Jay. Tanda ni di na pa yun ka ba ilang timag na itay. Wan nga rod, papa. Sinubra naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi ti bartak na. Alala, ibati mo dagiti ubing. Tas siya kung ti makamo ang mga awir kadakwana. Inkasi katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, siga ang lakay. Anong dagit anak ko, ha? Apang agsangsangit. Kadkidilam sa amat dagit ang beng, ha? Ayup ka. Apay ko, apa dumanog ka ngay, Jay? Daytoy pa. Dahito muti parakin ka. Lakay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! At dagam na abunang! Kartingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danang. Agasa mantikas dyan ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane, Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngamno ti panang kabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta.
Uray kas ano? Imbilang ko ida kas pudpud no anaganak ko. Nasaysayat sa langan nga agsina ta. Iti kasta, saanan ang maulit pa iti inaramid mo kani papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita. Awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Ijamon ti arak, kat ipamaysamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy ang mapasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha? Mangurugi ka man ako naon, Shen. Kasano, kat makauma matan ti kasta nga raramidam. Awan lakat nabartag ka sumangpat. Imbis at tulungan nak ang mga awir ka dagiti anak ta. Saan mat, taday tamad arak ti unaam. Ay na, makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi mauma ka. Woo! Abay, di ko lang. Siga lang ngayon, di mauma. Ha? Tapno ibagakin nga, ha? Naumakmatan ka. Kinapudno na. Tsaka kung marik natisigot arang sakit nagbaitan ta. Wen, isuan na sa isaya at langan nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito yung saritaan. Agsinatan, Jay! Miss F, maumuma akon a talaga. Kasladya kon maanusan ti kastoy a sitwasyon mi ken ni Jay. Masansan ti panagapa mi. Uray basit laang abanag ket umanayen a pagrikrikyaran mi. Sang kaibaga na nga agbaliwan, ngem aging gaita awan met ti makitak a pagbaliwan na. Okay kami metten iti pamilyak, ngem ti asawak saan pay a nagbaliw. Kanayon mi nga ibaga wenno ibalikas ti panagsina mi. Nga maging gaita kat saan kami pa'y anagsina, gaputapan panunuten mi matlaeng dagiti anak mi. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. To'y pagayam mo, Shane. Ken ka pagayam, Shane. Kunam dito'y surat mo akasla na uma kayon iti tunggal maysa. Kanayon yo nga ibaga nga agsina kayon, ngem saan met a mapaspasamak, gapu ta ipagpagapuyo kat nga rod kadagiti anak yo. No kasapulan nga ornosen nyo tinagbaetan nyo kas agasawa, aramidan nyo. Kasaritam itinasayaat ni Jay. Ibagam dagiti saan mo akayat, kastamet ken kuana. Apay no pagnumwan nyo kitdi ti panagkalay sayo, iti kasta kat mabindisyonan ti panagdannayo. Ngamsakbay na, tingitingan nyo pa'y anaimbag tirik nayo. No bilang tagkalaysa kayo, saan lang kumaaga po kadagiti anak yo, no di kat talaga nga agin innayat kayo. Alakastan pagayam, Shane, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo Amarilo ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Amarilo. Kas may sa apinarswa ti Diyos at damatrik na tayo nga agayat.
Isu nga adda nga rod karbangan tayo nga agayat ken paayat. Isu na laeng tano maminsan na ulpit ni gasat. Isu ano maminsan narigat ti basta agtaltalaklatan nang runa no ni ayat ti pagsasaritaan. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang istorya iti nagbalin apadas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi agayan ayat kami paylaeng kani Greg. Kastoy man dagiti pasamak. Hi, Greg. Ah? Marilo? Oh, apay akas lang naklat ka nakakita kanyak, babe. Ah. Kwa. Apay nga da ka dito eh. Ti kayat ko asawan. Nag-text mo na inawagan lang pa'y kumaa. Sakbay nga imay ka. Anya? Ne, jak amo ang masapul gayam nga ag-text ken umawag akpay nga umuna. Sakto umay dito yung opisina. Wan atap na amok na umay ka kung saan. Anya? Kat sigod mat na umayak dito nga uray sana kun nga ag-text wano umawag. Saan ka di? Wen, ngam editay jay. Sa balitan. Anya? Ola, sumurot ka kanya. Rumwarta dito opisina. Saan adito iti pagsaritaan ta? Oy, friend! Itay ka pa'y at-text dita. Mangan kakit din. Sige lang, friend. Nabsugak pa'y ngamin. Makan kalat na namangan, Mira. Apay, ada ka di manan saan yun at kinawatan ka ni Greg. Ay, maasarak nga ron. Nakaad-ado arason na. Saan ba ta sigod akas jay? Isupay kit di ati kanayon ang mga awis kanya karumwar kami. Angam ita, awanan. Di na kon maibingayan iti oras. Puro trabaho latan. Oy, friend, di mat na-i-promote iti trabaho na? Uwan. Siyempre, na-i-promote ti tao. Sigurado, imadon ti responsibilidad na. Sumaawaton latan ni Greg, friend. Sa balit yung agparparik na kanyak, friend. Anya? Ano di kaya't mo asawan? Nadlaw ko nga nakasla iwasan nak ni Greg. Pag ko naamat, ngayon iwasan na ka tinobyom. Ado dagiti text kan awag ko adi na sungsungbatan. Saan lang nga dayta? Tunggal mapanak iji opisina na. Masapol nga ag-text, wano umawag akpay. Kan, saan kami nga agsarsarita iti opisina na? Kanayonan nga itirwar ti pagsarsaritaan mi, tunggal mapanak ijay. Anya? Iso amas da awag. Kita Kasaan man na natila pampanunutom, friend. Ag-overthink ka man ako na, ha? Lalabit, busy lang mo tinobyom. Ay, sapay ko matakas na nga agpayso, Mira. Parbangon na yun. Apay nga itakala nga sumangpay, marilaw. Ay, kwa na na. Da. Nakainom kan sapay. Pasensya kayon. Kasangay nga mintimay sa akatrabahwak. Iso, nagja-jamming kami pa'y. Nay, kita anak ko. Masansan mo ti panagawid mo iti kastoy nga oras. Apay, di ka mabutang. Sapay, nagadaadaw ti mapukpukaw ang maipadpadamag ita. Ninanang mat. Sana kun nga ubing. Di kay kadiagdanag. Takabailak ti bagik. Alala, sumur ka nga rodan iti silid mo. Tapno makaina na kamutain. Uwan nanang. Hello, Greg. Agyaman akta sinong batang matlaang ti awag ko. Pasensya kang. Ado kami ti kliyente itay. Iso nga itaklaan nga nasong batang tiyawag mo. Okay lang, babe. Tinapatag sinong bata mo.
mabalin ka di nga kita ta inton madamdama. Ha? Sige. Ada ibagakin ka. Kat amok amaragsakan ka. Sige. Tadamot lang ibagakin ka, Marilo. Talaga, babe? No kasta, agpadata nga adda sorpresa na ititunggal maysa. I-text mo tulat nga Rodan, Constantino. Kenuan niya nga oras tangag kita. Okay, babe. Anya jay ko nam nga ibagam, Greg. Kwa? Di mo kunam nga daibagam kanyak? Wen, sikapay, Greg. Damdama akton. Sikapay ta ladies first nga ron. Sikapay nga, Rod. Ala, ibagamon ti ko nam nga ibagam kanyak, Greg. Marilo, Oh, hapay nga agsan na ikamutan. Anya day jay ko nak. Ibagam kit din. Dumdum nga gak, Greg. tangay pilitan nak. Ibagak nga Rodan. Ngam sakmay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ken ka. Ha? Lading itot nga ibaga. Ngam waswas yung tamti relasyon ta. Anya? Pasensya kan. Ngam adan sa baling ay ayatet. Ket natulagan ti kalay sa ami. Pakawanan ako ma. Dagmat siguro pakabasulam ti panang ibagak iti punuken ka. Sorry. Apay, Greg. Apay anaramid mo ti kastoy kanyag. Ada ka di nagkurangag. Uno nagbasulak kan ka. Awan. Nga masikugan ni Katrina. Isa masapol ng agkalay sa kamin. Sorry ha. Sapay ko matasaan ka nga gimulay ti sakit tinagam kanya. Ay kung gayam. Anya itayon di kunam nga ibagam kanya. Awan gayam, Greg. Kung kunak lang day jay. Lipat naman ti kunak nga ibagak kumakanyam. Awan day jayan. Sige, panawan ka dito eh. Ha? Ni, papanamon nga eh. Agsubli ka dito eh. Marilo! Marilo! Pagawanan na kumananang. Nailawanan. Ay, anya ngay nga raw. Adaditan, anak ko. Awatan tayon at tikinapod na. Tirumbo nga aramidam ita, kat aywanam anaimbag tisikog mo. Iti kasta, nasalun at daw nga ipasngay mo. Nanang. Saan mo may anagayatan ti amin? Di mo mo namaan, asinaan na kagayam tinakasikugkan ka. Alala, aklo naman tigasat mo, anak ko. Narigat mo't no ipilit mo tibagim ken kuana. Kahit saan na kamagayam ngay ayatay. Nanang. Pag nakmamdaytan, anak ko. Amom tumo siguro unti aramidam intun sumaruno. Di ka basta-basta agtalag itilalakay. Agingga adi nakapayin kasar. Pagadalam daytan, marilaw, anak ko. Pudno ka di tinadamag ko, Mira. Nga, anya, manang dibina. Nga masikog ni Marilo. Ngam sininaan ang tinobyo na. Asino tinakadamagam iti dayta manang? Ay kat ija opisina ah. Amumatan. Nagbit nga gwaras ti damag ijay. Pudno ka di? Wen manang, pudno dayta na damag mo. Di kat agpas ngay nga rod abalasang ni Marilo no kasta. Ay, kapilitan na kasta manang. Gunggunana ah. Ha? Ni, abay mo ta kasta ti kunam manang? Wen takon di pakipot tumat nga min, edi ar-arman ni ading ko. Anya ngay ita,
Sini ko ganda lang nga rod sa daimbate. Ay, nakarman ah. Ano man na nakarma ngay bagbagam ngay manang. Ay, kat nakarma ah. Gapo iti panang pasakit na iti kabsat ko. Nay, adan sapay mo't sa bali, pagsaksakitan tinakam mo iti gayem ko, malaksid iti panang busted na iti kabsat mo, manang dibina. Ah, ay iko. Awan. Isulaang matday jay ti makagapukat. Ang ambay amon, tanapalabas matday jayan. Masiguradok analipatan ang tikabsat ko. Sayang lang, tasinikugan matgayam ti sabali ni Marilo. Kat tidakas na, linuko da pa'y. No kinayat na ko maiditikabsat ko, saan kumakas jay tinapasamak kan kuana. Nalala, anya ngay, kat adaditan. Imbes nga uyawan, wano imamag tayo. Tulungan, kan andingayan tayo kit din tigayim ko, manang divina. Nukasta, talaga nga wan plano amang ibagakan ni Greg. Nagbunga ti pan nakailawan yaw, anak ko. Awanan ti makagaputap no ibagak pa'y kan kuana nanang. Uray tawan damat dito yan. Adadan ijay Amerika iti asawa na. Ay, Marilo, anak ko. Kan maisa, kabailak mat abyagan ti anak mo. Nga uray awan aman, nana. Alakit, adda amin ken ka a desisyon, anak ko. Basta ti kanayon nga ibagaken ka, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Wen nanang, masapol apilitak ti agbalin anatibkar para itipas ngay kunto. Ay na, nagbiit ti panaway na nakaw. Nagpardas ti panagdakkel ti anak mo. Wen nga rod nanang. Kahit, kumusta ka mo tayo? Okay ako nanang. Kas makita yumet, kanayo na anaragsak. Kat gapuday ta iti anak ko. Nga oray mauy-uyaw ka, anak ko. Bayan nyo ida amang uyaw kanyak nanang. Aramid lang dagiti nagatal ti dila na ti kasta. Awan maaramidan da iti biyag da, iso ati biyag ti daduma a tao ti pakibiyangan da. Ay, sa bagay may samo na dyan adibina. Isaw ti may sa makaad-adaw iti sao. Ay, wan nga ron Aging ga ita, nasakit pa'y lang tinakam da iti panang bastad ko idi ka ni Joel akabsat da. Anya pa'y lang nga tayo ti pagsakitan tinakam na. Kaya nabaybayagan day jay anak ko. Kaya may saan mo nga isaw, tinabasted. Ti mo kabsat na. Day tangarong mo ti pagsidsidawak nanang. Bayan nyo, amwag tuman ngagpaiso ti makagapo, no apay akas talaunay tigura ni Manang Divina kanya. Ay ayaten ka, Marilo. Sana napad kanyak ti kinadan anak mo? Nakasaga na ka mangibilang kaspudpud nung anak ko. Basta ayaten na. Ladingitag, ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan ayat manan Manong Eddie. Marilo, Sapay ko matamaawatan nak. Ngam no ita, ti anak ko tinakay sentruan ti atensyon ko. Awan pa talaga iti panunot ko ti makirelasyon manan. di kagdalag ta maawatan ka. No pa'y kasta, si uurayak natakin ka. Urayak no kaano nga klonam ti daton ko nga ayat, Marilo. Ubing ka pa'y mo't friend.
No adamo trick nam kan ni Manong AD. Apay kiti natin mo kan iti gundaway. Madlaw mo ta na simpet. Ada pa'y negosyo na. Saan mo napakarikutan ti pagbiag yung agina? Kangrunaan ti amin, nakasagana ang mga klon iti anak mo. Ay, jak mo, friend. Ngamno ka dagito eh. Jak payla kayat ti agsaw. Narigat ngamin ti agsaw iti patapos ako nada. Awan paylang iti panunot ko dayta. Ipamaysak paylang ti anak ko ita. Uray kas ano. Kaya't kumat nga ipayan iti napintas a masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto tako ng friend. Angam ulitek, no adalakit di, pakarik na am iti ayat. Awan dakas na. Luktang man ang tapusom, friend. Wento siguro, friend. Ngamno ita. Awan pa'y iti panunot ko dayta. No kasta, pudno gayam nga ar-armam dayjay amarilo, edi? Uy, apay ka din, Divina. Ay na, anya nga'y kumati maghanap mo ka ni Marilo, kat naganak abalasang dayjay. Ha? May babain ka laeng no iso ti asawaem, edi. Ibagadan asigundamano ti asawaem. Ado dita ti mas may mayat ngam ni Marilo. Babalasang, kan saan pa'y anaanakan? Pudno nga ado di tati babalasang. Nga manyangay nga ron. Kat ni Marilo matipit-pitik ti pusok. Iso ti ayayatag. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, edi. Kayat mo nga rod nga uyawon da kadagiti tao. Kayat mo asikat ti pagsasaritaan da. Ibagada naganak abalasang ti asawaem. Awan bibiyang ko iti baga ti tao. Tinapateng, tinungpal ko ti pitpitik ti pusok. Anya? Mala, panawan kan dito, tandapay papanak. Na, madlaw ama di tinamnam na iti imbagak. No kasta, talaga seryoso iti dayjay amarilo. Suron kon! Oh, apay yun, Mira. Bigbigat akas ta tilangam. Apay, asino man ang tikasurun mo? Ay, maasarak ka ni Manang Divina. Nagad-adong ibagbagana, iso a pinanawa ko na. Anya man ang tibagbagana. Nadamag na kanu ti agar-aram ken ka. Ket kunana, palagipan ka kanu, taamangan no agsikog kan tumanen. Anya? Hay, kunana, narukup ka kano no may papan iti lalaki. Inbabain mo kano ti kumpanya tayo. Ta, nagsikog ka abalasang. Ket gapu kano, tanaganak ka abalasang. Sigurado kano, nga awanan ti lalaki amang seryoso ken ka. Ngamin, nailawan kan iti naminsan. Ket paglulukwan da ka kanulaangan dagiti lalaki. Kasta ti ko na ni Manang Divina? Ay, huwan friend. Ay, pasensya kan no inbagak ng ka. Ay na, maasarak nga mino na talaga. Jakman amo, no apaya kasta unay tigura ni Manang Divina kanyak. No tijak pa nangaklon iti kabsat na ti makagapo. Nabayagan dayjay. Kan maysa, addan pamilya ti kabsat na. Uy, friend, panagkunak. Saan na ang aday ta ti makagapo? Anya ti kayat mo asawan, friend? Ay na, sigurado nga apalan na ka, gapo iti pan nakapromote mo. Ngimbato ti posisyon mo. Idinto tayso, kat saan pa'y? Nabayag nga minin iti ayan na a departamento. Bimakuten ijay ang maging gaita, saan pa'y lang ang ngimbato ti posisyon na. Mami, inak makiay-ayam iti balay dahana. Sige anak, ngam agawid ka dagos, wan? Wan, mami? Ay na, talaga asaanan na magawid ang ti panagdakil ti anak mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla kaano lang iti saklot-saklot tayo pa'y. Ita, addan iti elementarya ni Hana. Ay, sa bagay, talaga ka din nga wadan ti planom makiasawa, anak ko. Diyak amo nanang.
Angam na ita, naragsak ako. Ngamin, adda ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay mo, Kedi, makitak ba iti kinaragsak mo, anak ko. Kaslawan pulaws ti problemam iti biyag. Ngamin, nakasingsing pati anak ko nanang. Awan pulos problema kan ko na. Amo yumatday tasan ka di? Ay, wain, anak ko. Talaga na singpot ni Hana. Awan, ti maibagak iti apo ko. May mayatan ti kastoy, tawan sa bali apang panunutag. Ti anak ko lang. Huwag mo, Kedi, Di mo nagkita dan nga agama. Wala nang. Nagkita dasakbay ang nagsubli na Greg iti Amerika. At least, nagamamuda nga agama, anak ko. Wala nang. Kunana mat amang ipaw ito iti allowance ni Hana. Ngam, jakon nam namaan dayta. No adda itid na, ay kat pagyamanak unay. Ngam no awan, bay amon. Ay, una, dakalan ni Hana. Kamamati ak ananakem tau ti apo ko. Wala nang. Uray inuy-uyaw dak ti tao idi. Gapo iti panaganak ko abalasang. Ngam nagbalinak anatibkar. Gapo kan ni Hana. Una, ken siyempre, iti Diyos ana marswa. Wala nang. Awan ti sabali amay dayaw. No saan ati Diyos anamarswa. Dakkel ti pamatik asaan da kami abay-bayan iti anak ko. Ita Miss F. addan iti junior high ti anak ko. Balasangan daytoy. Jakpay kumakayat nga ibati ngam kasapulan. Ngamin para matlaang kenkwana ti panagabrood ko. Napigsapay met ti inak isuan na talekak anang ibati kadakwada. Agdua atawan kumetten dito'y Taiwan. Kayat ko ngamin ang makaadal ti anak ko, iso ang nagsakripisyo ak nga umay agtrabaho dito'y balasiw taaw. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapan ng yornos para itipan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Amin apan nubok adda rason no apay. Amin arigat adda katukad na anamay. Amin aparikot adda agururay a solusyon. Ket tunggal pan nakaitibkol, masapul tayo ti bumangon. Di tay maaramid ken malagpasan dagita no awan ti tulong ti Dios anamarswa. Isu ti pagsadagan ken kamangan tayo iti amin agundaway. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy YouTube. Nangro na unay ditoy programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa, bareng kunak no makaibati met iti adal, nangro na kadagiti pada ti asawak anaimot, wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagkunakat umdas meten ti ornong tangag patakder iti bukod ta balay, bakay? Jakla ang amo alakay. Ang mabalin mat siguro nga agpaiso. Wen, tasaan matadakkel a balay ti ipatakder ta no bilang? Wan matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ay alan. Okay lang ang matkadanan ng kantatang. Nga uray dito'y tapay lang ang balay nga agnaad. Okay laeng kadakwada. Ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ah? Anya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Diyak kayat ti makikabkab balay laeng, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain mo't kadagiti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malmalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi mutin ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Saan na balay ta mabiiton day ta amalpas? Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami lang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Jak man amo kinialan nanang. Kila at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpaiso no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidad tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka no nga imalatiw ni tatang mo. Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ije balay. Ay saan? Ang mga no madadaol. Ha? Gimatangak tapno adda usarek. Saan ket atapno adda buluden da. Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta. Adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagak ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Ang... Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Soron kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya nga'y kumati makagapula kay. Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Napaanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da jay lalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod ay kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbuludak. Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan asawa nga rod dyan akta. Di kasla anak tamutain. Ay da, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod-abulod kenkwana ta nakababaen. Ay, no amok lakuma nga imot na yang alan. Jak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta.
Densyo. Di pa'y lagbalin nga uwak da nga alan. Ay unay kan Densyo. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno, mate. Masuro na ka talaga. Nagpintas meten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas meten. Kasla kayat kumot ti mangala. Ay, mabalin nga ta timang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay Ay, sana mabalin, nanang. lakay. Kalalak pa ilang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laeng matbarok. Diyay laeng masaringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di gumatang kayo, mate. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay latan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laeng mati daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta a klase ti sabong. Ay kat, in kayo mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktaklaang day tam misa-misa. Isuntong matla nga managbasol tayo amin na paswa. Isungarod ama pantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mo't ti aramida. Kundi dumog, ken kundi kidemda iti unag ti simbaan. Ngam inton na karuwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, kat isuda Sabali dalakay, sabali tamat. Oh, masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alan, Apay, masapul aya amapan kapay laeng ijay simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. Maala, no di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Jak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay inton bigat. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugaryo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intayo mat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki itikas na adamot isang putta. Ay saanan. Agpasken da nga rod. Di ado ti makan ni Jay. Ngam sa bali latamot adamot isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang peta. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta iyay palengke. Bakit? Oops. Apay dagit na lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen. Kit-kitaag nga rod. Numabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita kat adamot dagiti baro akagawaam. Iyawid tanto. Into na agawid tamanan ija balay. Imbagla nga usaran da ija balay. No pamilyak kag kasapulan. Ingimot na. Ngam no pamilyan. Saan mat? Ay, una yung tasawak. At dan samot agpaiso imimot na. Ay bakit? Kita man dito. Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang met. Ay ikwa, nan kita agman. Kaslamayat pa'y mat ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y data. Ilasin mo man dita. Taiyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya.
Naibusan ti mausari ije kusina. Ikanak tuman iti pagpalingkik. Taagudong inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityanda. Awan ayat trabahom inton bigat lakay. Adda ah. Kat, sako na masikat ti makityanda. Kat inton malpas ah. Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan katikwarta. Ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina amin ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangaruden ti makaammo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Ne, apay. An-anom ti wasay lakay. Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso ang masapul ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man ang agbaybayag ijay? Wen, unay kalakit din, aya. Mala. Mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaang nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napan ija bangkag. Apay ka, day. Buludak ko matiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ni ija bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay natin magbaga mamapan nakita ni Jay Bodega Sonya. Nasaya at mat, tasimangpet kan din siya. Agmano ak tatang? Ay, kasya nakatigyos anak ko. Apay gagda ka dito'y balay. Umay nangarod ka no buludan tiwasay lakay. Un tatang, isublik matla ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Ang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat ang nagbalsig iti kayaw. Ibagami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang mo. Ala, gawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Ibagami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamutin din siya. Apay matakas dya timbaga medya anak ta. Wala, tapno agnakam na dya nga alan. Iti siya ti bumulbulod di na kayat. Ita, damot lang gayam kasapulan na kadatao. Ha? Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Kaput di na ka pinabuludan ide, di mo matin pabuludan kasta ka day. Wala, tapnorik na ba tinarik na kita Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko, ididinak pinabuludan. At dantulaang kasapulam kanya, kinunkunak itinakam ko. Wow, kita, may suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Ang awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana, no kasanaw ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Agyaman kiti takasta lang ti naramid ko. Saan ko alinaksid ang manugang? Ay, surun ka. Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni, apay mat anak ko nam ti kasta lakay. Wan tatunggal ibaon ka amapan bumulod. Ket awan mo't mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbuludag. Ibagbagak mo't alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka.
Awan pa'y matdatatang nanang manong alan. Kasta ka di, Lani. Dandani matkit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan manong. Sige nga, Rod, Ipag. Anya ko mga minayat ibagam kanitatang manong. Ay, at dalaan ko mabuludag, Ipag, Lani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay manong. Nangag ko ngamin ti panagsarsarita day di na minsan kaninanang. Rik naam ka no matirik na ti saan ama pabuludan manong alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysaya at langan no agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin, Ipag. Amok mat kat anasaya at kaatao manong alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasaya at kakenkwana, ad-adda nasaya at matken ka. Ang no saan ka nasaya at kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na manong. Ken maysa, ni Manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Kastaya. Day tatipod no manong. Isu asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo ken ni tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na manong? Uray ko mamat no saan kayo agkatugangan. Kapulaang tasaan nyo a pinabuludan ti maysa ken maysa, agginura kayon. Madingamin ti agim imot manong alan. May maysa tayo a pamilya, taasawam ket nga roden ni manang ko. Isu arumbeng na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya, lakay. Pasensya kan na nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawan nakbakit. Ikarik, saanan ang maulit dagiti nararamit ko iti kan labas. Maragsa ka nak, gaputan na kaamiris ka matlaangan lakay. Ang panag ko nak, kit nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Uwan bakit? Ikarigatak asangwan ni tatang. Kan nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam. Bakit? Nabang-aran ti riknak, gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten ka ni tatang iti usarda, nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno na imot, taamangan no si kanto ti agkasapulan, ket paidaman wenno imutan da kantumet ket agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris matlaang ti asawam ket nagbaliwan. Sapay kumata agnanayonan ti panagbaliw na ket dinan sublianan pay ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.